Qarindoshlar, benim ismim Liana. O'zimcha pishirem konkursina xachapuri по-аджарски pishirga buldim. Men bu rizqni o'zimcha pishirem. Tezdan sizlarni Tug'anaylar gazetasidan qariy olasiz. Aydagiz pishiramiz. Buning uchun slayonak qamar, sir suluгуни, rossiyskiy, gollandskiy, oq may, kukey и pergament qog'oz kerak bo'lacak. Birinchi ish etib sir uvamiz. Sir salabız. Kupsalarga yaramay. Çünkü taşırga. Çünkü açılmasın için şanışkı bilen ne bulaydı biz. И духовка 15 минут. Духовкага куйгач камырны гел карап торыгыз, чөнки ул күтәрелеп ачылырга мөмкин. Алабыз. Уртасына сыр салабыз. Сыр күп булмый. Ничек күп шулай әйбәт. Духовкага 5-7 минутка куябыз. Пейнең sarısını alabız. Ortasına eklim bilen salabız. Dуховкага 3-4 minutка куябыз. Хачапури әзер, ашларыгыз тәмле булсын.